Yesterday, terrorists attacked a valley in Pahalgam. They killed 26 people in cold blood, and their goal was pretty clear: to spread fear and chaos. Chibai ule lalrem ro ta khiang te kan ni a ninga ni April ni somni pali ani ramral muanga zalen taka chen hlujia kan hriat chian le zual theinan le boina in he tir lova chortang kai ani jok lau chuan chu ne na ro pui le mason na thlen tu ani theizia alan chian le zual nan thole ni a helhawin Kashmira mi somni chuang an tha na run thlak zet chungchang I han bel chiang te ang zolai di channel hian bel chian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Pahalgam chu Jammu and Kashmir Union Territory chunga thingtlang khopakhat tuipui zol atanga fit sang sari zani zeta sanga om leader luikam khonwam takani far kung tamna thasiglaya vurin abo war vothin ram ani vur atuirala nipui alo thot to chuan he khwa hian nun hlimna le cholha damna zongin khwalzin an lut zut thin he khwa hian khwarel moina te hlia khule ti chazonga mason na thlentir an du lawa wangin mun moi le nuam berber te po ke nga tapan ngai vek an ni a ni dang ang bokin khwalzin te chu intilimin an nun ha dam na tur lam hoin thamuang takin an khosa a then an picnica a thenin in nang fang na atan tual chung mi te eile in siam na dor chete te le puan in kai te an bela thok le khata silai apuak ta thuaya natuar thom le lau thabar tabri a khok taroi roi mayani minaran anga in thuamin ral thuam keng te chuan mi pa an muang ang te chu muslim nge an ni hindu ti in an zot zela muslim an ni chuan an tha en maya hindu an ni ero chuan eng khosoi set lovin munle huna an ka phlum hia zel hindu then khat phei chu an sa kho ban sana muslim sa khwa wan turin an wawa hindu sa khwa an ban san du lo awangin an thi pha bok ka po chon lovin mi somni paruk zet ka hluman ni a thizinga pakhat Syed Hasan sa ero khwaljin ni lovin tual chung mi ani hindu sa kho wan tu la ani heklo ma se chutia poi soilo khwaljin te an ka phlum ngau chu ti top tumin thapui tho in a beita chiama musulman ni ma se poi soilo te nun na chan atum na lama an ka phlum tel ve ta ani helho chuan mi pa hlir somni paruk an ka phluma damdoi ina en kol ngai khopin mi som pasari zet an hliam bok helho te che thona hi a hlotling hle anin saseng nuwa he muna Indian Army thleng thar te po he wan duaina a om te chuan an hlau hle hloma nangmani puitur chewa local kan ni e India sipai te kan ni a intan hla om kan ni love an tilom lom chung po in uniform ha emo halo emo silai keng to phot chu an hlau em a an mit mu lai le an chung nge ya launa le in ri gram na thlentir tu te awangin thabar lo reng anom lo mi puite thin lunga launa le mang an na tu nge tlat an tuma wangin nunna an suat chau zong ni te po in angai thei hia lang khai in suat na ra thlak tak a thlen hnu lok khan Union Home Minister Amit Shah chuan in suat na mun hi a thleng hal zata sipai tele dan keng ko tu te po tam tham tak thon lu bel ngal an ni tual that tu te hi man an lani lawa wangin inven himna lam ngai poimo ngal ani a man lawa an lawa vel thei mewa wangin hel haurel ruk na tur te vengin in kalpona te po khar ngal vekani sipai te chuan thlo theina mangin hel hau an zong zui ngal zata Kashmir le Pakistan ram in kalpo theina te phei chu uluk mangkhenga ven ngalani China lian zel tur ven nana United States in BRICS khai patia India aton velai kongrang sanga tho ho na le in thian that na thajok siam tuma USA Vice President JD Vance an
achung te nen mewa India acham chit lai ani a bin laden a philtuma US in anve chung jong te khan Islam ram te jinga mi India ram then om nai tak Pakistan chu USA in akom ngei hle thin kha ani a Middle East vela Islam sa khowon tu te helna chi sang sang le khothlang ram te poi an khoi ol lowa wangin USA chuan Pakistan aya India aton ta zo kani ti chuan Kashmir helche na hian chiang taka min hril chu tual thale thi sen chua chak wang ngorin he wan duai na hi an thlen tir ani satlia ngot lova India chu a him lova aram chu nge ya po helkuta mi ten nun na an chan thin tia khovel thin sik ni tir an tuma an thil tum chu rap thlak le rong theiang berin poi soi lo te nun na suatin an lan tir kan ti theiang hel ho chu Sipairal thuam in bel veksi in minaran in chein an in chei kan ti to kha an thom noa video camera an vu a an che na mun le an che dan en kim video record an nei clip thlep vekani heng hel ho hi TRF an ti mai the resistance front tenia riat an ni hi laskari toiba peng pakhat musolman ho chin than lo dan daya sap tonga pol mingin vu an ni a Islamic firfiak dangte anglo takin an nam tong tel hau lavin an pol ming an vu a dodal tu matong ni in anin chala ni chu an hoi her an chezia le an ral thuam te atang ngot po in ral do theitura abik taka training pack an ni hlom ti achiang Kashmiri mi puite khwan Kashmiri tong emo Urdu tong emo an mangtlang puya hel housinga panhi te chuan Pakistan le Afghanistan vela an mantlang lon ber pastor tong an mangni in mit nge yam hutu ten an soi ni somni paruka Mumbai khopui beina a abul tumtu Hafiz Saeed an Pakistan rama laskari toiba helpol adina eliti hi khovel pum huap po a helpol dik takangai anni eliti chung atangin kumsang ni le som pakwa khan TRF pol chu aloding vele ta a kumsang ni le som pakwa khan BJP kai huai sarkar lai pui chuan article zathum som sari na thiatin Jammu and Kashmir chu abik taka humhal anni na thaibo sakin Union Territory UTIA ada lai lok ren rona anua India ram state dangte angboka in thlang anni chawani khatia article zathum som sari na thia a hanni achina khan Kashmir biala TRF an rang zui ngal zat mai rengani India sarkar lai pui chuan TRF hi kumsang ni le somni pathum khan helpola puangin dan pona anola ma se apian naram le achoi lian tu Pakistan ero chuan afa chuam cheibol chhun zom reng thowa indo dan le ral rama che dan te azirtira silai le ral thuam baka in enkol na tur sum le pai thlengin angai tua sak thin soito ang khan TRF chuan musolman tongin an pol ming salo ma se Pakistan chunga in khwar le fachuam duat taka aduat mek lai te an ni ti khovelin a hreta thuai mai rengani Saifullah Khalid tia riat lar zok Saifullah Kasuri chu he pol huai tulu ber hi ani a laskari toiba commander Hafiz Saeed kai zaweng tu thin kha ani a Peswara elite headquarter how to pa ber ani bok Pahalgam in suan na hi arua manlok le athupek awanga thleng nia riat ani TRF te chuan Kashmir biala kumnga chung lekin tum somni zet chet an tho to a an bitum te chu sipaite an ni deu zel ma se tun tuma hi chuan sipaite ni lovin civil mi an bituma Iran sarkar ang bokin Pakistan sarkarin hel ho manga athen omram te ti ral tit atum na ni in alang JNK police te chuan van duaina thlenna hmuna mit nge ya heng hel ho mutu te soidan be chanin rin helkai zwal mi pathum Asif Fauzi Suleiman Sale Abu Talha te ming le an mel mang a phau chuaka Asif Fauzi chu tun tuma hel ho kai huai tulu ber hini in an vain mi pasari lai anni kumtir lam February thla khan Pakistan luachin Kashmir biala Rawalkot khwa a in khom puya oma tunkar chunga kohan hovin bial in khom pui kan man tur ang ero hi chu anilo kha kha chu hel ho in khom pui ani a Jaish-e Mohammed le laskari toiba te thleng po in an fuan khoma
Israel sahua ta zen fotu Hamas ho po an tel Hamas soita ka chuan Juda ten rimoi kut pui an man lai October ni saria wathong thut tu Hamas le Palestinian mi pui te che dan le tun truma pahalgam in suan na thlen dan hian in an na tam tak aneya wangin zong fian phel ang hlau ti po in soila abuk thel chuan kan thel om love kan soizom zel ma in karkalta maya Pakistan sipai hruai tulu thu soi hi hangai thave photte Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Kashmir chungchanga kan din na chuchiang takani kan thisen dot pui kan jugular vein ania kan thisen jam pui berani englai ma in kan thai gil lawanga kan unaw Kashmiri ten chuan tham taka an be inate India laka din hun an swal le ngia te ria in kan mu chon ngai lawang Pakistan chuan India opchin Kashmir chu an honga thisen jam pui ber ang ani ti walau takin an puang ani chu Pahalgam in suan na thlentir tu te chuan M4 carbine le AK47 silai te an manga M4 carbine hi American kutchuak M16 automatic rifle aya dot toizok le zangjok tura an siam danglam ani nai set sota melma be nana mantlak zet ani ome chutiang taka ruam han na fel le hlotlin na chuan tlak lo zet thleng ta chu India intelligence mithiam rualte mizo te hriat thiam zonga soi chuan India CID chuan vor hawin a thoi tal po in an hre ei lo em ni don ti chu zona poimo tak anita Network 18 na managing editor ni bok Palki Sharma Upadhyay chuan first posa April ni somni pathum khan tihian asoi Sources say the warnings were all there. Indian intelligence officials had warned about a hot summer in Jammu and Kashmir, which basically meant two things. First, increased ceasefire violations by Pakistan's army, and second, terror attacks in the Kashmir Valley. Kan thu don na chuan warning a om ngei ti atilang Indian intelligence official te chuan ni puilain Jammu and Kashmir hi alum zual don ti atar langa chu chuan om zia pani anei pakhat na chu Pakistan army ten in ka hai thutlung an bo che theya pani na chu Kashmira in rigram na athleng thei first posa apuan zui zel dan chuan Jammu and Kashmira rampon mi helsom sari ayatlem lo an omni in intelligence report thelu ania Mars thale tun thachung po hian thunei tu sang te anin ron khoma ven him na chungchang voi engemaw zat ngai to hawani ti chungchuan nimin khan pahalgama wanduai na run thlak tak athleng ta thawani ati kumtir lam khan India intelligence officer ten la om lo thleng thei chungchang poimo eltiang hi an reporta Pakistan sipai ten India rama hel ho lu rukna thupnan line of control vela tharum thona thlentir antuma Kashmir ruama po mi puite bei antum bokani ti in report thelu ani ati Pakistan sipai ta chuan haptan hi liam ta khan ramri shula voi engemaw zat boina an chok chuaka intelligence report chu athleng dik ta phota India po in ramri shula tharum thona te chu achang let ve ngal zat zela ramri shula boina chu are mai lawa wangin emoni don hel ho chuan Kashmir phai ruam an thleng thei ta tlata ti chuan pahalgam in suat na rap thlak tak hi athleng zui ta mai rengani ati bok in ka hai thutlung mau sam tu te chu India army ten lo beile tin hel pani pathum an ka phlum to a India sipai ka hlum te hi Pakistan rama in khwar laskari toiba mi le sa te anni chutiang te hrep chu Pakistan ramri shula an din munani awangin intelligence report chuan ramrika na lut ru te awanga buaina thleng pal thei din huna Kashmir ading mek ti in report an the lut le a chuti chung chuan he wan duaina hi a thleng ta thawani zirchian na nei ani a anthil mu chua te hriat ani ma chuan India sarkarin intelligence report apal zamwang nge sipai po tamjok thon lu bel ani na chunga thole ni khan helhawin antuman hlen thei ti te chu hunin ala hrilang chu zolai di channel hian
belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia tun tum hi kumsom ni kalta chunga helchet na run thlak berani a 26/11 a Mumbai khopui an lu khung hnuwa civil mi an tha hnem ber tum alani thole nia in suat na khan khwaljin chau bituman ni a chu po musulman ni lo ho chau bituman ni mel tarlam to ang khan khwaljin po ni lo hindu sa khawwan tu po ni boxi lo tual chung mi pakhatin a thi pha tlat thole ni kha pahalgam khwa a khwaljin lu tamber ni in a soi thei hialang khwaljin sangli zetin an tlo lai ani pahalgam khu Switzerland of Kashmir tia an soi hial munani a boruak nuam le tlang moi tak tak te awangin khwaljinin an tlo ol lova article zathum som sari na thiata sarkar lai pui enkol na hnuaya a omachina khan ram aral muang ta ti ni om hrimin khwaljin an pung ta hluai mai ani Kashmir khu kumsari kalta khachuan khwaljin mi makta duai som paruk chawin an tlo a nikum khachuan tlo tu khwaljin an nei za chu makta duai som ni chuang an ni hem mai an khopui Srinagara tulip pangpar huan khwan ni som ni paruk chung lekin tlo tu khwaljin nuai riat chuang anei mana chuti zat zinga chuan ramdanga tanga ron tlo tu po mi sang thum chuang lai an ni New Delhi po in theitopin a chom dola kumsang ni le som ni pathum mei tha a keini in aizol le kan khopui chevela G20 palai te zupui kan in pui vel mai lai te khan Kashmira po G20 palai te hi in to khom tir an ni a ramzau jok te hriat thei tura pholan ngei tumin sarkar lai pui du sakna an dong ti na ni chu khwarel moina te an hum hal dan khu en ton tlak takani ti khwan engma ti danglam lovin anom tir maya chu film changtu te tan an tok tara Bollywood chang ni lovin khovel mun sang sanga film industry te an ok ta no mai ani article zathum som sari na thia ani nu kumsang ni le som pakwa atang khan Kashmir hausak na chu zazela pali point pariat pakwa zetin apung chaudora kumsom chung lekin an state sumde chwa cho rual per capita income po zazela za somli pariat don lain ain vor sang dor nge ani nanei lo po zazela paruk point pakhat chau an ni thei ta dera chuti tak maya Kashmir mason na chu an thlai thar wang le khwaljin te wang ani India rampum huwa pa khokher thar tamber an ni a saffron par atang po in sum hai lut nem takan ni Manipulin budget an han pharvele theita a agriculture tan chau po crore zariat le sompanga an ser sang mia mai ani Kashmir ni pui za vel zet zazela somli pathum te khu wan loram nei konga eizong an ni a abak zong te chuan khwaljin te awanga sumleng vel chu an sum lak lu na nar pui beratan an mang ve thung kan ti theyang ku washing le zozial ti vel an uar vak lova pe tre le fun te po an soi vul chuk ve lem lo chuti chung chuan tui thiang hlim in tur zuar ringot po in chung kwa an chom theyani Mizoram te ang sigle san wan tok chau ani na mun le ramral muang ni pheisela chuan khwaljin an hi hnem le zual tur zia le khwaljin te sumleng vel atang ringot po a eizon na ngel het an nei that bik tur zia te khu ha hi pasoi zui chiam achak om ma se helna in atuam fauna helwanga hlaw le thlabara om fauten nunna tam tak an hlo pha fauna ani awangin khwaljin mi te atanga an sum de chua zel dan tur khwan englam hoin nge ngong anei don ti reng soi huai ngam alani ri lo pahalgama thole ni a rowa taka che te chet dan khan hama sau chet dan ang hle kan ti to kha hama sau chuan Israel phubalak na an la tuar renga ator po an tuar na sa hle to bok India hian heng hel ho khoi tu Pakistan hi abe ve ngamangem ti hi mitam takteril ru a piang zui ngal zatani Pakistan khu
nuclear nei ram ani ve tlatawangin India hian abasangam me ulo kan ti mai jok don emni hei ero kan hriat atha Union Home Minister Amit Shah chuan chian na thlen na hmun atlo ngala Saudi Arabia tlo a zin Prime Minister Narendra Modi po athlok ngal wangwanga ram hruai tu lokte anin ron khom ngal wata an thutluk na kim chang puan zar la ni lo ma se India hian thlir liam mai atum baulo. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. Indian Foreign Ministry chuan Indus Water Treaty cholsan lai lok thu apuang hala Pakistan sarkarin helho athlom na aban san ma chuan he treaty hi India chuan ati top lai lok ri don ani kumsang khat zakwa somruk pakhat khan India le Pakistan chuan World Bank sum mangin Indus lui tui anin sema India chuan he lui tui hi intur le leilet enkol nan te amanga Pakistan ero chuan intur mai ba ka kol phetha siam nan amangani hetia he treaty an khwa khir ri chuan Pakistan ramin tui intur thiang hlim atla cham anga kol phetha asiam chuak hlei theidon lo bokani attari ti emo a an soi thin India le Pakistan ramte in kalpona kongpui Punjab state chunga atari khokianga omchu thule omma zongatan kharani Pakistan ram chunga waga nena India thunjom tu khu Grand Trunk Road antia sipaiten khong mangkhenga ke anin khai san siak na ramrikan na khan pui le uluk taka sipaiten an vil tlat get pui om na kha ani atari khar ani awangin India le Pakistan ram kanin kalpo thei to ri lova engin sum don ton nama chunjom thei ani ri lo bok chu mai alani lo heng ram pani te in tro po ton na kong pui ber dan cha ani chuan aton tona engkimin ator awangin ram pani te boruak atang hal phat lo thei lo ingam chuan in dawang miang ti na thluk vel ani chu zo khothar kong apin hlek chuan choble chilin laitar mana to hala silchar kong apin dek chuan soizui po angai om love nun phung a khailak ngal ruai mai ani ti kan thriat chian hlom em hi Pakistan khwale tuite tan India rama lu phalna visa ti to ngalani sumdong chu soilo chung te tlo azin mai po ni se thole ni atanga chiara darkar somli pariat chunga in saseng man lo te chu nung khir ngau to mai turan ni Pakistan sipai thuron petu New Delhi khopuya Pakistan ramin military chungchanga abik taka thuron petu tur ada mek chu persona non grata a puan ngalani persona non grata chu letin tong ani a kan khwal tha ini to love tina tlukani Pakistan ramtana adin hunle na poimo ziangai to chuan India ramin Pakistan sipai te thuron petu ber an mi khwal en tlat to chuan asa himna chungchanga hialpo India aral banga achunga engpo thlengse India inamo aphur lowang atina ani a duni se Pakistan khwal poimo zong te po bel chungsa angchau anni chopchil ngal don tina ani inthiar chuanan cholkar khachung hun pe kan ni a Pakistan rama India IOA military advisor po cholkar khachunga Pakistan ram chuasan man tura hriat tir ngalani Pahalgam insuan na awanga sarkar lai pui malak na ro thap dang le chu Commonwealth ramten embassy ti tongkam aya an manzo High Commission chu thoktu zong bel khom mi somnga panga ni thin kha somthum chawa teitet ngalani visa pek chua chungchanga te sarkar thupoimo in hlan chon konga le India rama Pakistan mi le sa ngai ven ngai te ngai ven konga anin dailo na saremrem hle to mai don ani Cabinet Committee on Security ko ngal chuk ani a India rama utitlem te zinga athar berle ngal Kashmira in thlanzo hlimhlima khatiang thilrun thlak zet athleng kha India rampum ven himna konga thunei tu sang ber chuan angai thiam theilowa sipai tele dan keng ko tu te zong in ralrin na thupek ati chuak ngal zat mai thil sual ti tu te chu hremna pek lovin an om hlen tur ani lo ti chu an thuro lum ani bur mai
Hamas chet angin an ron che a India po in Israel dung thula a beilet ve mai arin om viau Pakistan lamin uri muna India army in khwarte an be awang khan India chuan kumsang ni le som paru khan Jammu and Kashmir a helzon chua be pui a thaka Pakistan le India in rina akhar seu sewa chuak theilawa tangkhang Pakistan helho ada thangau ngau mai ani kha Pakistan helhawin India army somli zet an ka lumawang khan kumsang ni le som pakwa khan India in fighter jet mangin Pakistan ram chunga helbupui Khyber Pakhtunkhwa awap hin daravek to bok ram dangte angbokin India army te chuan mel mathli thlai nan drone an mang war hle to a mishing tel lawa drone manga in beina po thleng thei rengani chuwangin a eng tactic ber mangin nge India hian phuba alak don ti te hi riat achak om hle na a hlotling taka alo hlen chua photo tactic kan tar lam zong zong takhi arwala aman vek arin omzo soito angin kumsang ni le som paruka le kumsang ni le som pakwa a te khan India chuan kuthron tor atum lo zia chiang takin alan tir to a che chuak tura Pakistan in helatir chwale ma nge in Islamabad chuan angai tu anon ve to turani ang ti ngai dan alen to ema wangin India hian ache zui dan tur beng sikin angai tu America ngai ila che chuak lawa phuba alak lo chuan Pakistan chuan anu thuri zuam hlen to nge yang ti hi mitam takrin dan ani